kade semphambeni ikhanda khonapha abantu bayakwazi ukuthi iqatha ligabha kodwa bambuza umbuzo la ubona ukuthi umuntu uphambene uzakuzayenza la usuvuma sengigcina ngivisana ama-2kg yana labo babuya lama-2kg ukuthi bezicabangela ukuthi umuntu lo wayi ukuthi lapha akasazenzi lawo anti nxa uyakusiyale la uyakusisho ukuthi kuwe kuthini lokhu bhodi siyani ngiyaziqinisa nje kuphela kodwa kulanto engayenza ngoba usehlekele nxa sikwehlele ekhaya lakho lo munye wakho engekho nxa lithi anti liyadufika kodwa nxa ikatshana laye noma likhona ukuthana ngamafoni wena kuwe uwedwa ukhangela izidumbu ngani lithwele ezikhona la kade kulapha khonapha kade ngiyalala khona phela le ngayihluleka ngathi ngindinja ukuthi zizangena abantu abafana kabakuphi lapha ngilale endlini ukhangela amakhanda ngigcine ngithi kabahlahlele wonke amakhanda lawo ngiwathengisela iphume kuphela izikweleti vele ngithengisa izikweleti kuphela ukuthi ngikhiphe nje kuphume la sale kunje kungalali ngoba kade kungifinyeza nje umoya